ni kuri Top Figure TV nk'uko bisanzwe twongeye kuba mwiriwe tubaha n'ikaze mu biganiro bya Top Figure TV. Tuje kubagezaho amakuru atari meza, inkuru y'umubabaro mu bidasanzwe mu bigo by'amashuri, hari kuri tariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2024, nibwo RIB yamenyesha ko yafunze abayobozi ba seminari ntoya ya Zaza bitewe n'urupfu rw'umunyeshuri wishwe na bagenzi be bamuziza ko atari yasoje gukora imirimo y'isuku. Uwo munyeshuri yitwa Shema Christian. Rero tubasaba gukanda subscribe no kugura akazogera aho hepfo kugira ngo ibiganiro bya Top Figure TV uko bigenda binyura hano bigenda bikugeraho byoroshe. Rero kuba dasanzwe bahamenyereye cyangwa se bahazi aho Petit Seminaire ya Zaza iherereye ni mu karere ka Ngoma, umurenge ni wa Zaza, akagari n'akanya Gatunda, umudugudu ni wa Jambere. Rero nkuko RIB yagiye ibigarukaho, yagiye ibimenyesha, yamenyeshe ko hafunze abanyeshuri babiri, aribo Tuyizere Egide w'imyaka 20, Murenzi Arumeri w'imyaka 18. Yakomeje kumenyesha ko kandi ko hafunze kandi abapadiri babiri, aribo Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38, ari nawe warushinzwe umutungo muri iyo seminari, ndetse na Padiri Mbonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri muri iyo seminari. RIB rero yakomeje ivuga ko abo bakurikiranyweho ibyaha bibiri bakurikiranyweho ari byo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, ariyo byavuye mu rupfu rwa Shema Christian. Icyaha kigira kabiri ni kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Rero Tuyizere Egide na Murenzi Arumeri bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, ariyo byavuyemo urupfu rwa mugenzi wabo Shema Christian. Mu gihe Padiri Alexandre na Padiri Jean Bosco bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, cyane ko abandi banyeshuri bamaze kubona ko Shema Christian arembye, ameze nabi, ndetse ari no gutaka, nibwo bagenda kubwira Padiri, baramubwira ko Shema ari gutaka, ari kubabara mu nda, amerewe nabi. Nibwo rero Padiri mbese yaje kwirengagiza message ahawe n'abo banyeshuri, rimwe na rimwe aza kwifata nk'aho Christian ari kwirwaza, aza kwifata nk'aho Christian ashobora kuba atagwaye. Rero ari nabyo byaje kuvamo gutakaza ubuzima kuri Christian. Rero inyuma yo gutakaza ubuzima kuri Christian, abo bombi bafungiye kuri station ya RIB ya Zaza. Niko RIB igenda ibimenyesha, iramenyesha ko kandi umurambo woherejwe muri laboratoire kugira ngo uje gukorerwa isuzuma. Aho ni mu gihe dosiye y'abo bantu bose uko ari 4 yamaze gutangira kugira ishikirizwe ubushinjacyaha. Rero nk'uko amategeko abiteganya, niko RIB yagiye ibimenyesha, iyo umuntu cyangwa se habayeho icyaha cyo gukomeretsa no gukubita ku bushake, ari nabyo byateye urupfu rwa Christian, RIB yamenyeje ko ari icyaha gihanishwa n'igifungo kiri hagati y'imyaka 15 ariko kitarenza imyaka 20 n'ihazabu ry'amafaranga
ari hagati ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7 mafaranga y'u Rwanda. Icyaha gikurikiranyweho Padiri Alexandre na Padiri Jean Bosco aricyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, nacyo RIB yamenyesheje ko gihanishwa igifungo kiri kuva ku mwaka umwe ariko itarenze imyaka 3 n'ihazabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gukomeza igenda imenyesha abaturage cyangwa se igenda ikebura abaturage, RIB yamenyesheje ko itazigera yihanganira abantu bakora ibyaha nk'ibyo byo gukomeretsa, gukubita ku bushake bwabo. Kenshi na kenshi rero byagiye bigarukwaho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, niwe yagiye amenyesha abaturage cyangwa se abaturarwanda ko umuntu wese azakora icyaha cyangwa se azishira mu byaha nk'ibyo ko uwo muntu atazigera yihanganirwa. Rero tubasaba gukomeza mukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, tugiye gukomeza tubakurikiranira iby'iyi nkuru, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru agende akugeraho.